babaye imyaka myinshi. Petero yabaye imyaka myinshi. Yesu yaramubwiye ngo igihe kizagera numara gusaza ubwo bazagukenyeza bakakujyana aho bashaka. Yararimo amubwira igihe azambara imbaraga z'umwuka wera akemera gupfa urupfu yapfuye abambwa turabye ku musaraba. Kuko Petero ntiyageze mu musaza. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Zamura amaboko. Ukuzwe Yesu. Sema amen. Amen. Intumwa za Yesu zasigiye umurimo ukomeye kandi munini wo guhindura isi yose. Zabaye imyaka mikeya cyane kabisa. Ariko baburi byaravuze ngo iyi si mwayibayemo igihe gitoya ariko muyikoramo ijuru twaye. Umuntu ashobora kurama ntabwo ari ukubaho imyaka myinshi. Kurama ni uko biba wagombaga gukora kare. Umuntu ashobora kurangiza akazi kiwe mu myaka 20, undi akageza imyaka 20 ngo atarakarangiza. Umuntu ashobora kurangiza akazi ke ko mu isi. Bibiliya iravuga ngo nindangiza imirimo yanjye hano mu isi, kuko yarangira kare cyangwa ikarangira igihe. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Nimugahora mutekereza ko gupfa ari ibyago, urukundo abakiranutsi si ibyago. Akazi k'abakarani. Ibyago bibaho ni ugupfusha abapagani. Ariko gupfusha umukiranutsi si ibyago. Tumeze neza. Muri iki cyanditswe twasomye, Yohana yari arimo abwiriza abantu arababwira ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Abantu baza kwihana ngo baze kwihana. Arababwira ngo mwabana b'icira. Ninde wababwira? None se wakwinjiye mu ikanisa? Abantu baramwegera barababaza ngo se tugire. Abantu ngo bamubaze Yohana arabaza. Abantu basanzwe arababwira ngo umuntu ugende bibiri agende nashika. Mwene se udafite icyo yambara amuheza uko. N'ufite icyo kurya agasanga umuturanyi we ntacyo afite abimuha. Muzi gituma Yohana yari arimo ababwira kutibwirizaho ibintu byinshi. Mesaje ye yari imubwira ngo igihe dufite cyo mu isi ntabwo ari kinini, ubwami bw'Imana buri hafi. Ngo bahave abakoresha mikoro nabo baraza. Baramubaza ngo se twebwe dukora iki? Arababwira ngo ntimukate umuntu ibirenze ibyo mwategetse. Ngo bahave n'abasirikare nabo baraza. Abasirikare ngo bashike baramubaza ngo se twebwe dukora iki? Yohana ababwira amagambo 3. Arababwira ngo ikintu cya mbere ntimuzake umuntu impongano, ntimukake umuntu ruswa, ntimugakenera amafaranga, ntimuka-extortinga amafaranga, ntimugabwire umuntu ngo abahereze amafaranga. Yari arimo yigisha abasirikare kubaho mu buzima muri sacrificiel. Mufasha abantu mudategereje ko babafasha. Umuhamagaro wa gisirikare ni umuhamagaro w'irizayi, ni umuhamagaro w'ikirenga, witwa umuhamagaro w'icubahiro. It's a calling of honor. Ni umuhamagaro w'icubahiro. Uyu muhamagaro w'icubahiro ni wo muhamagaro unasabwa gufasha abantu ariko atabasaba ikiguzi. Icyakabiri arababwira ngo nanone ikindi mwongera gukora ndabasaba ngo mugende mu nyungu n'amafaranga muhembwa. Ni ukuvuga ngo guhembwa cyangwa kudahembwa kubanyure. Icyagatatu, ijambo rya gatatu yababwiye abasirikare arababwira ngo ntimukagire umuntu murega ikinyoma, justice. Ibi ni ibintu bigera kuri 4 biza bijana. Ibi ni ibintu bigera kuri 4 biza bishiramo umuntu muhamagaro wa gisirikare. Icyambere ni umutima wa gukunda justice, kwanga akarengane. Kandi umuntu wanga akarengane wo ni umutima w'Imana. Imana Bibiliya iravuga ngo Imana yanga akarengane, Imana yanga injustice, Imana yanga umuntu urengana. Imana iramwanga. Uyu mutima rero niwo nicyo gituma ari high calling.
umuntu wumvishije ko agomba kuza kurwanira justice, kurenganura abandi. Icya kabiri ni compassion, umutima we. Abandi barimo gupfa, abandi barimo kurengana, abagore, abagabo, abana badafite kivugira mu mutima we. Nuzo ukura umuntu mu rugo agasiga umugore agasiga abana akaja gutanga icyo gitabo. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko. Sema amen. Amen. Zamura amaboko kandi. Sema amen. Amen. Bakuriye mu gihugu kigoye. Abenshi hano bakuze ku ngoma y'amabuto. Abenshi bakuze bazi igisirikare atari akazi keza. Kubera ko iyo mwese bakatanyama mu kibuga bakate hahita haza isura mbi mu mutwe. Mugabo yigeze kuduha ubuhamya aratubwira ngo wigeze kuva mu isoko yaguze ibombo 5 wahura na Kadete kumwe na Katanya, waramufata, yagiye kumufata agazafata inyuma kwipokeza, kera ukundi kuboko kwinjiye mu kuboko yakuyemo zabo. Aravuga ngo yagiye kumva gusa yumva mu kicu kera karaye. Aratubwira ngo uwo munsi bwo yagize umutima wo kuja mu gisirikare. Muri Kongo niho bagaza bafunga umuntu bakagira aho bamufunga ngo ntakate y'ububatizo kandi nabo batarakizwa. Noneho kubera ko twakuriye muri leta mbi, abenshi dukura twumva ko igisirikare atari umwuga mwiza. Nagiye uko umusaza umwe wacu yaza turi ubuhamya aratubwira yigeze kumusirikare bakatanyama wakivemo muri bariya ba expert wagere mu rugo kandi yari yaratije. Umusaza umwe wari mwarimu w'ikanisa bagere igihe cy'amezi akanga kumuha ameza, avuga ngo igihe yari ari mu gisirikare ngo yamenye amaraso ngo yishe abantu ngo ntabwo ameza. Ari nabyo mubona kiri iwacu, umuntu akaza kurwanira igihugu akagipfira, abantu bakanga kumushingura mu cyubahiro ngo ni umupagani. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Bibiliya iravuga ngo ninde umuntu yapfira umujyana. Ariko mutekereze umuntu utanga ubuzima bwe kugira ngo abandi bashe kubaho, ntabwo kumushingura ngo ni umupagani. Ese abantu debe iriya doktrine yo kumushingura abantu k'abapagani bagasa n'abambuye abantu ubuzima, iriya yavuye muri Bibiliya. Ya doktrine ni y'abapoli. ntabwo ni ideoloji ntabwo. Ibintu byibukwa mu isi kuruta ibindi, ibihugu byiza byose dushaka kujamo, ni abantu basaza amaraso yabo kugira ngo abandi babeho. Ibyo bintu bigira imyanya y'icyubahiro y'agaciro kuruta ibindi. Ni umuntu watanze ubuzima bwe kugira ngo abandi babeho amahoro. Bibiliya ivuga amahoro ku inshuro zitabarika, kandi Imana justice amahoro, Imana irabikunda cyane. Ababiharanira ni abana, babiharanira ni abana batanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi bazaza mu yindi myaka umwana azavukane uburenganzira bwe, umugore agira uburenganzira bwe, umugabo agira uburenganzira bwe. Ariko reka nje hano ga abaporoga niba kubabwira ibintu muravuga muragiye muri politiki, natuje muri Bibiliya.
igisirikare kija kuba kibi, Yohana barabwiye abasirikare ngo muzatinge mwese umuntu wese ave mu gisirikare asubire iwe mu rugo. Ariko arababwira ngo muzirinde gushinja umuntu ikinyoma, mwirinde kwaka umuntu impongano, munyurwe n'ejo mubona. Ubuzima bw'igisirikare nibwo buzima umuntu azatungwa n'ubusa kandi akanywa, akabaho amezi n'amezi atarya, atambara adahindura imyenda, ariko bakavuga ngo ugomba kurengera abandi babeho. Narizi ngo wenda turakora fundraising, ariko pasiteri yambwiye ngo ntabwo yewe mu karere ariko nagira ngo ituro ryo twuritanga. Ituro twuritanga. Niba umuntu abasha kuba yarasakirije ubuzima bwe, rwose njyewe nananirwa gutanga igihumbi umugore we n'abana be byuzuye umwana azaje ku ishuri umunsi. Pawulo reka njye ku ntambara yo mu kazi ko ariyo mukunda, mukundiye Isiraheli, mukundi yo mu minembwe, mugakunda niyo mu mwuka mutanayishobora. Ikintu kiza gikura umugabo mu bana, uno mugabo akava mu bana be. Hano hari abantu bafite ababyeyi n'abavandimwe baza bananirwa gutanga imisanzu, undi agasiga famiye yiwe yose hano akaja muri kuba undi akazananirwa gutanga 100-200 kandi afite ababyeyi, undi agatanga ubuzima bwe n'amaraso umuryango wose uri hano. Cyo bituma igisirikare mu guhamagara. Kandi badamu mwihangane, mu busanzwe mu buzima busanzwe umuntu azazi icyo yahamagara kare cyangwa umuntu azazi icyo yahamagara. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Jean d'Arc n'umukobwa w'umufaransa, igihe bari bafite intambara bigeze kumufata amatekwa, baramubwira ngo bazamukoresha nk'amaneko kugambanira igihugu cyabo. Arabasubiza ngo umuntu wese agira ubuzima bumwe gusa, ntawe ugira ubuzima bumwe. Aravuga ngo aho kugira ngo mbeho ngire ubuzima bwiza, ngambanire bene wacu, birandutira gupfa, ngapfa nkiri muto, ngapfa ntacyo nsize, ariko ntagambaniye bene wacu. Buriya mu bintu bibi kuruta ibindi ni ukwikorera amaraso ya bene wacu. Ariko bw'isi byo nari ngiye kubaganira, nazanye babaganirize kuri ndaza babwira ko ikintu kiza umuhamagaro wa gisirikare uzuterwa n'ibintu bigera kuri 4. Icyambere ni integrity, no gukunda ubusugire, gukunda ubuzima butavogereye, umuntu wese akuvogera uko ashaka. Icyakabiri ni compassion, nayo babwiye, na justice n'amahoro. Ibyo bizo bijyana abantu kuja gutambama abandi barya. Ariko ni ukubura tugiye gutaha. Nawe ariko muri kubona. Ariko mwikirije muri bake. Nawe turabihagaze. Ariko nta kibazo. Yesu totaha iwawe hari ikibazo. Nishimye cyane kubona pasiteri ngarukiye hariya. Nagira ngo nishema mukagimana. Ese mugatekereza gute nidutaha tugasubira muri Kongo? Tuzita abapasiteri, abasirikare b'abapasiteri, tuzita abasirikare b'abayuve, badaba w'ikimogi n'itabi, uzabona ukuntu bizaba bimeze neza. Kuriya Kongo yishwe no kugira abapolisi n'abasirikare b'ikimogi n'itabi gusa.
ariko kubona umuntu wese uko wamukiye akindi kintu naherutse muri Kongo 2015 ubona n'abasirikare umusirikare yaza ku muntu wose bitari mu gitondo afite n'indumbe amaso yake ngari kwerekana ndavuga ni Imana nimbona usubiye kuva muri iki gihugu sinzi kugaruka ko ari hafi niwe wahunze nyine ako munyikirize amen urukundo abasore bacu babasimba bambaye amateri bashize impunde hariya bavuga urukundo bari kumera neza oye Imana ni nziza Imana ishobora atibiwe nayo nayekereza igisimba twataramanye na Butoto dinazani bukicambi hawe Toto yagaza ataramaka banguka kibuka ariko Imana yatugiriye kubaho kwacu cyangwa gupfa ntacyo bitwaye munyikirize amen kuba twaramenye Imana kubaho kwacu cyangwa gupfa ntacyo bitwaye ukuri mukaza kugira ubwoba nubwo ijoro ryatinda guca hirya no hino ukawurizira nubwo ijoro ryatinda guca hirya no hino ukawurizira umure ukorere ushikame igitondo kizarasa munyikirize amen niba patro kuba bibuka usebuka cyakitamo wazebuka cyakitamo zwa bia byango nawe na revera mutima hariya na Butoto ya uriya Imana yacu ni nziza umuntu yarabwiye ngo Imana yatanze amasezerano bizoduha igihugu kiyobowe n'abakristo kandi ngo abantu bazo bafite agaciro cyane n'abanyamasengesho akagari kumushakiye ako ko muragira ngo abantu barwanishije imbunda bakarwanisha n'amasengesho bakamera amaraso yabo ko muragira ngo iwacu basaba hameze umuntu waraye kirondo yava yakirirwa mu igutuma agasubira akagera yatanga amaraso ye zomwira mu gihugu kizaba kimeze buriya muregenda bwiza ukuri munyikirize amen munyikirize amen sinshaka kubatera agahinda uyu munsi ngo twibuke ngo abacu ngo tuzababona mu abasoje ayo muzobabona batazabona kuzabona iriya nk'umurenge simbikunda cyane iyo tugiye guhumurizanya ngo mwihangane tubonana mu ijuru inzira zibiri bamwe basohoje abandi bazayibura ariko ndagira ngo mbabwire munyikirize amen munyikirize amen munyikirize amen munyikirize amen munyikirize kandi amen amaraso y'abana b'iwacu yamenetse ku misozi y'iwacu n'amasengesho yabo abo tuzi ko bari barizeye Imana ntitugomba kugira agahinda Imana ibahumugisha Imana ibahumugisha Imana ibahumugisha Imana ibahumugisha Imana ibahumugisha uyu munsi wa none ubu tuvuga turimo kwibuka Butoto kandi Bibiliya bitwemerera iravuga ngo kwibuka umukiranutsi bigira umumaro kwibuka umukiranutsi ntabwo ari hari ibyo tuza twibuka iyo tuba tuvuga umukiranutsi tuba twibuka ubuzima ubuzima bw'umukiranutsi buza kubwiriza n'ubwo yapfuye buri buzima bwa Butoto burabwiriza uravuga kwibuka umukiranutsi bigira umumaro ikindi kiza gituma kwibuka umukiranutsi bigira umumaro ni ukwibuka ko Bibiliya ivuga ngo baruhuka imihate yabo yo mu isi kwibuka ko tuzaruhuka imihate yacu ni byiza hari abantu babayeho hano ko batazapfa ariko twese tuzapfa ariko ikintu gikuru
nicyo umuntu yasize. Pawulo yaravuze ngo narwanya intambara nziza. Hari abantu bose barwanya intambara mbi. Gusa twese tuzosoza urugendo. Hari abahumuriza ubuzima bazosoza urugendo. Hari n'abahaza amagara yabo bazosoza urugendo. Ntawe utazaba. Burya ese umugabo wapfuye w'ikirago n'umugabo wapfuye arengera abandi ninde ufite agaciro? Arengera abandi. Sanyine atuze muri ujuru kanisa rwose ni ibyaha. Niko umuntu abasha gusoza urugendo rwe neza. Rero ntekereza ku bantu basoza urugendo neza, ikintu cya mbere ni uguhanga Imana amaso. Mu gihe gitoya cyangwa kinini cyo kuba umuntu agomba guhanga Imana amaso. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo mutumbire Yesu niwe bansabye kwizera kandi uzagusohoza. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Ese abanyabwoba birizwa ngo baza abanyabwoba n'abatizera ntibazaba. Ese abanyabwoba batazaza mu ijuru ibera abantu. Naje sinzamenya icyanditswe neza. Umugabo wanditse aravuga ngo kwizera ntikugira amaso, kwizera ntikuza kubona, ariko ngo kuza gukurikira nyiraho. Kuriya kwizera ntikuba imbere y'umuntu, kuba imbere y'umuntu, kuba inyuma y'umuntu. Umugabo yaranditse Icemba, umugabo witwa Cemba, aravuga ngo kwizera ngo ntabwo kuba kuzi iyo kuje, ngo ariko ngo kuza kwiringira nyirako, ngo kukamenya, ngo kandi kukamukunda, ngo kukamenya ko ashobora kugushitsa mu kazi ugiye gukora. Ikibazo kwizera ni igitangaza. Kwizera kugira ibintu bibiri. Kwizera kuzi nyirako kandi gukunda nyirako. Iyo bavuze ko kwizera kwashize kuba kwagaye nyirako. Hari igihe kwizera kuza kugaya nyirako. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Nimba kwizera kutaratugaya mureke tuje Imana ishoboye. Asifiwe Yesu. Haleluya. Imana ishoboye kandi. Asifiwe Yesu. Nyabwo hano kwizera. Imana ibahuke. Ari n'umwanya waje Simoni. Wanashi. Reka turavuga iminota 3 gusa. Mwanya waje washe. Amasomero yaje. Rero mbabwira ko kwizera kutagira amaso kutazi niyo kuja. Kwizera kuza kwiringira nyirako, ukamugaya cyangwa tukamushima. Aho rero ngo yabonye ko umugabo wo kwizerwa ngabiza umurimo wayo. Munyikirize amen. Nari mbabwiye ko gusoza urugendo icyambere no guhanga Imana amaso. Icya kabiri ni ukubaho mu buzima. Nyuma yo guhanga Imana amaso ni ukurinda ubwawe. Kwizera kuza kurindwa. Icya gatatu ni perseverance in trials. Ni ukwihangana mu bigeragezo. Bavandimwe mwihangane. Kuba mutoto yaragiye mwihangane. Inshuti n'abavandimwe mwihangane. Nabizi twabuze n'abandi. Twagize ibibazo, twagize intambara. Muri intambara zitera ibibazo byinshi. Ariko bimwe mu bibazo bikomeye intambara zitera ni ugusenya ikintu basa bita ngo ni social order. Social order ni igihe abakuru bubaha abato, pasiteri akubaha umukristo, akubaha pasiteri, umunyeshuri akubaha mwarimu, umutoya akubaha umukuru, umugore akubaha umugabo. Iyo intambara zabaye nyinshi zikamara igihe zisenya icyo kintu cyo kubahana hagati. Buriya tuzarwana intambara nini cyane, intambara y'amasasu n'ishira. Tuzarwana intambara ya social order. Social order ndaburi ijambo nyacyo
n'ukubahana bijanye na ordre. Uriya turacangura n'imyaka myinshi abakazana bazama basuka ba nyirakuru ku mugaragaro kubera kuko cyacubahiro kiba carafise. Intambara zigira ingaruka. Tudafite umwanya ngo bagwire ingaruka z'intambara kandi zitazona n'ingenderero. Ariko munyikirize amen. Munyikirize amen. Uriya turacagira intambara nyinshi z'abasore badafite disipurine kubera intambara ziteye isongaruka. Turacarwanya intambara nyinshi z'abagore bakubita abagabo n'abagabo bakubita abagore kubera ko izo zose ni ingaruka z'intambara. Intambara zigira ingaruka. Ariko umuvandimwe twazanye muri iki gihugu navuye ngo iyo abanyamurenge tutaja kumenya Imana tuba tugeze kure. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Aba bakobwa n'aba bahungu twazanye muri iki gihugu iyo tutaja kumenya Imana tuba tugeze kure. Urebye ubukene abantu baciye mu cyo twaba tuganira, abantu baciye mu bukene uburyo abantu bakasaba bamukara umukanga no gutera umuryango wose. Wabaye muri one bedroom yarukiye aho ugasanga umwana ise na babyeyi bari mu cumba, abana bari muri salo, ako niyinga bahura n'igitaramo bataha icyumweru cyose kikarangira neza. Unamushimiye kanisa yatumye abakobwa bacu batandagara ku muhanda, ubukene buza gutera guhemuka. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Lakini kintu tuzachigisha ukristo kuba tutafite abasore barimo gutega abana hanze ngo babatere imbere. Buriya kenshi imbaraga z'igitara muze ntimukaza gukomera abana noneka baje kwikanisa. Kanisa byaratukamye muri iki. Umuntu akirirwa nta giceri akamara ukwezi nta mashiringi 10 ariko yaje gutarama akanezero. Ziriya ni imbaraga zikomeye. Umuntu urukweto rukamushirana ariko yaje mu ikanisa akarimba kurara akanezero. Ziriya ni imbaraga zidasanzwe Imana yaduhereye mu mahanga, ntimukazireke. Bali bakugisha. Bali bakugisha. Sema amen. Sema amen. Mungu alibariki neno lake. Amen. Ayize ngo naro yatumose kubitanga n'umutima mwiza mu buryo bwitwa fundraising.